خلال الترويج و كوميرسياليزاسيون يعني كأرقام، يعني الشيفر دافير ديال هاد التعاونيات في مرجان. هذا الجانب الثاني حنا جميع كنشوفوا بان في مرجان خاصة كاين واحد البلاصة ديال هاد المنتوجات المجانية، ولكنها كتبقى تيمي محطوطة في واحد البلاصة ني با بيان بريزونتي. هذه ملاحظة كما تقالت الملاحظة قبيلة، هذه ملاحظة قالوها لينا الناس في روبورتاج مع جمعيات مع تعاونيات، كيقول لك ودي فوالا المنتوج ديالنا كيكون في واحد المكان ايزولي ما واخدش المكانه ديالو. ايفيكتيفمون مرجان كتواكب، ولكن هذه المواكبه ما كتشوفوش بانه يكون هناك انتقال للترويج لهذا المنتوج بالدعم بشكل اكثر. شكرا. سورتو لو برودوي مارك وصلنا 30 مليون ديال الدرهم، 3 مليار سنتيم وصلنا في هذا الشيفر. واليوم هذا الشيفر هذا غادي يكبر، مازال كاين منتوجات جداد اللي يجيو كالتمور كالعسل كدي برودوي اللي ما تقدروش ديروا الاليونس برودكتيف اللي خدامين عليهم، حيت حنا اللي باش يوصل لو شيف دافير ديال هذا الكوبيراتيف يكبر عام على عام. والسي ازامي اللي بوز كل نهار باش تيتشالنجينا باش نوصلوا على الشيف دافير افيك اون فيزيبيليتي ا موين تيرم. هاد الشيف دافير تندير اليوم هو بدايه، ولكن المستقبل خصو هاد الشيف دافير يبقى غادي او بروغريسيون عام على عام مع المنتجين. حيت ما تحسبوش بحال دي كوبيراتيف تخدموا معاهم لانيو، ما تحسبوش، تحسبوا غير لي برودوي اللي في فيليير ام اللي تنتبعوا مع لي فورنيسور ديالنا. واليوم حاجه اخرى اللي مهمه بارابور للميرشانديزينغ ديال لي برودوي، اليوم غير هادي واحد الشهر كنا كنفكروا تنخدموا باش هاد المارشانديزينغ ديال لي برودوي اليوم دار واحد ان كورنر كونابيل حنا في الميديا ديالنا ان كورنر باش يجيو كاع لي برودوي كوبيراتيف باش يبانوا اكثر وباش المنتوج يتواصل. كاين واحد الحاجه اللي مهمه اللي ما هضرناش عليها، هي فاش الخدمه مع لي كوبيراتيف باش يكون البرودوي ديما عندنا في اللينيير. كاين واحد الخدمه او نيفو لوجيستيك اللي تنديرو، c'est-à-dire aujourd'hui حنا بارابور لي كوبيراتيف بارابور البروسيس اللي درنا اون بلاس تنمشيو تنهزو السلعه من عند الكوبيراتيف تجيبهم لا بلاتفورم اللي عاد تديسباتشيو مع المغرب. علاش؟ باش ما تكونش الريبتير، باش يكون البرودوي ديما موجود عندنا في المحلات ديالنا. شكرا. Appréciable, hein, monsieur. L'année dernière, les coopératives que produits du terroir ont fait 30 millions de dirhams de chiffre d'affaires, avec une croissance à 2 chiffres. Ça, c'est que les produits du terroir. À côté de ça, tous les autres secteurs, notamment les produits, on parle aujourd'hui sur les produits filières M, et pour lesquels nous avons analysé, si Mohamed, tu peux donner un chiffre sur les filières M, qui rejoint la question tout à l'heure sur les petits exploitants, etc. Sur les filières M, aujourd'hui on est à 298 millions de dirhams, avec un objectif à l'âme, nous sommes 354 millions de dirhams. Avec une croissance à l'échelle. Donc c'est encourageant, je pense que c'est encourageant pour le programme et pour le partenariat que nous avons. Maintenant, ce que vous dites est tout à fait juste, il est entendu. La question est de savoir quel est le meilleur merchandising qu'on peut faire dans nos magasins pour ces produits, notamment les produits de terroir. Sachant que nous, notre ambition est de pouvoir les exposer au mieux. Donc je serais ravi de vous écouter pour voir effectivement quelles sont aujourd'hui vos sources, quels sont les enseignements d'amélioration qu'on peut en tirer. Mais nous progressons à 2 chiffres. Et je pense qu'effectivement, comme a dit M. Mohamed, la question du merchandising est encore un levier de progression supplémentaire que nous devons activer. Vous avez raison. هذا المشروع كيخلي يعني لي كوبيراتيف دي برودوي كوالي كيستجيبوا لمجموعه الشروط، وخاصه ما هو يعني الشواهد الصحيه اللي كتعطي البورصه من ناحيه لاكاليتي من ناحيه الباكيجين وهذا باش يولجوا مرجان. وكاين هذا الشيء اللي كنهضروا عليه اليوم، الموضوع ديالنا اليوم هو الشراكات المنتجه اللي هو مشروع اخر اللي كيهم ماشي فقط لي برودوي تاعو، ولكن كيقدر يعني كما قال سي ازامي قبل السي يهم يعني لو فري الخضره العدس لي ليغومينوز اكسيتيرا. دونك سي دو شوز ديفيرونت ولكن كي سو كومبليت.
وكيعطينا واحد القوه، واحد النفس جديد لا كوميرسياليزاسيون ديال هذه المنتجات على صعيد الجروب مرجان. الوغ الشركات المنتجه كما قلت لك راه الكونترا تسنى العام اللي فات، في الصيام العام اللي فات، وكان زي ايديسيون، والحمد لله اليوم سور 13 كاينين مع مرجان، ومرجان يكونتريبيز. ولا فيليا ام راه كانت قبل الشركات المنتجه، ماشي دابا الشركات المنتجه ملي جات استفدت من لا فيليا ام ديال مرجان. كنشكر مرجان على هذا المسؤوليه. بالنسبه لهذا الشيء ديال المنتوجات المحليه، بزاف ديال الغروبمون اليوم اللي كاينين العشرات وكاين شي فضا كاين مدرسه جديده ديال 30 مليون. الا سمحتوا نعطي الكلمه للمدام محجوبه شكاين اللي هي مديره تسويق المنتوجات المجانيه المحليه في لادا، واللي كتكوردوني بزاف مع مرجان. غادي جاوب عطينا كيلكو شيف اون كومبليمون ديال السي هادشي اللي قال سيدي. Bonjour tout le monde. Merci Monsieur le Directeur. On vient de commencer la stratégie de commercialisation des produits terroirs et c'était en 2011, Jnaïef le Siam, la première convention avec Marjane pour la commercialisation de ces produits. Alors à ce moment-là, il n'y avait pas encore le contrôle qui est aujourd'hui, de l'ONSA, etc. Mais on a commencé avec les petits, les aujourd'hui, et à partir de 2018, il y a une nouvelle, une nouvelle voie de commercialisation qui est née avec vous pour commercialiser les produits du terroir issus des coopératives, des grandes coopératives, on a des petites coopératives. On a essayé le premier travail en 2018 avec une vingtaine de coopératives de Dina. C'est pour un peu diversifier l'offre du consommateur marocain ou étranger. Et graduellement, chaque année, je me rappelle très bien, c'est la première réunion qu'on a faite pour fixer un chiffre d'affaires à réaliser. On avait peur, tous, pour les coopératives. Est-ce qu'on va atteindre le chiffre d'affaires ou pas? Mais on l'a dépassé la première année. Et je remercie l'équipe de Marjane qui pousse énormément les produits et qui se comporte comme une société citoyenne. C'est-à-dire qu'ils sont de l'anac de la taouniat, etc. Alors pour rebondir, si vous permettez, il y a un point qui كنستفزني قبيله ديال الاخ هي ديال يعني الترويج وخصوصا بالنسبه يعني تحديد الوسطاء. الوغ بالنسبه لتحديد الوسطاء لذلك كنخدموا مع يعني مرجان او دوطخ بارتنير، حيت هذا الشيء جا في واحد الاستراتيجيه منذ استراتيجيه المغرب الاخضر، واللي دابا هي الجيل الاخضر، هي ان نحاولوا نوصلوا المنتوج ديال التعاونيات بالثمن ديالو للمستهلك، وكذلك باش ما يكونوش وسطاء اللي كيطيحوا لهم في الثمن ديال المنتوج ديالهم وكيربحوا اكثر. فهذه كانت من الاستراتيجيه. ثاني حاجه بالنسبه لي شيفر كونا اوجوردي on dépasse de loin, c'est-à-dire les chiffres d'affaires اللي كان دائما كنتصوروهم، وكما قال السيد المدير العام يعني chaque année كنزيدوا يعني d'autres coopératives qui bénéficient من هاد لا كوميرسياليزاسيون، وهذا الشيء كله في اطار ديال ان يرجع لهم واحد الدخل قار شهريا باش يكون عندهم واحد يعني الدخل اللي يقدر يليزيد à se développer et développer المحيط ديالنا. الوغ بالنسبه للنقطه ديال لي زيسباس اللي قال الاخ بالنسبه يعني لي زوندروا او لي زيسباس ديكسبوزيسيون ديال لي برودوي تيروار، فوكاله التنميه الفلاحيه سورتو من 2018 2019 خدمات على اون نوفيل استراتيجي دائما اون كونسيرتاسيون افيك الشركاء ديالها. فكنا كنديروا بزاف ديال لي ريونيون مع السي مع الاخوان كاملين باش كنحاولوا نبينوا هاد المنتوجات في واحد الفضاء ديالهم. مثلا مع دوطخ بارتنير اللي تا هما مشكورين، جينا درنا واحد ديزاين اللي هو جديد، ودرنا واحد الفضاءات اللي مزينه باللوغو ديال اولا نقول بون شارت غرافيك اللي دارت اللي كنكومونيكيو عليها بزاف كو سوا سور لا تيلي او لا سور لا راديو، واللي فيها وهذه هي اهم حاجه اللي فيها الضمانات ديال الدوله. فالضمان ديال الدوله هو اللي كيبين كذلك ان هذا المنتوج تقدر تشريه
متابعينكم غمضه هذه دوك مع الكا ديال المرجان هما عندهم يعني التزيين ديالهم تا هما خدموا عليه يعني داروا واحد الفضاءات اللي دابا كنلقاو في بزاف ديال لي ماغازان اللي هو كاتبين فيه برودوي تيغوار اي سي لا كتلقى كاع المنتوجات ديال التعاونيات الى اخره. فكاين هذه الفضاءات وكاين هذا الرفوف. زياده على ذلك كاين عندنا واحد لو بروغرام اللي كنسميوه حنا مارشانديزور، يعني الدوله ما بقاتش خدامه غير على يعني غير على كل ما هو اداري، ولكن مشينا باش نواكبوا السوق ونواكبوا كذلك لي بارتنير ديالنا والشركاء ديالنا. درنا دي مارشانديزور اللي هما كيحاولوا يزينوا او يقادوا الرفوف اللي هي زعما ديدي بور لي برودوي تيغوار، وكذلك كيعاونوا حتى الشركاء ديالنا باش كيعرفوا واش كاينه يعني دي روبتور دو ستوك ايتترا.